Stanković za 3, Peđa. To je to! Kolege iz medija tvrdile su da po kvalitetu naš tim je sličan onom sastavu stare Jugoslavije sa početka 90-ih, koji je dugo godina mogao biti jedan od najboljih timova u Evropi i svetu. Ta predviđenja su se ispunila. Redom su stradali Hrvatska, Estonija i Nemačka. Takmičenje je zatim nastavljeno lakom pobedom protiv Letonije u četvrtfinalu, a nešto kasnije u polufinalu savladani su i Španci. Tomašević je na poziciji centra, Bodiroga, Stojaković na poziciji pivota, Šćepanović za 3, bravo majstore! Već smo rekli da našu reprezentaciju prati sudbina da na svakom takmičenju mora odigrati meč sa domaćinom. Susret sa Turskom odigrao se u finalu, a rezultat je poznat. Nova evropska zlatna medalja za našu zemlju. Nisam pristalica poređenja i mislim da je teško porediti to od 2001. i 89. i 91. Ja se sećam i bio sam fasciniran kako je to izgledalo 89. i 91. Međutim, i tačno je da je tada, recimo, za medalju su se borile 3 ili 4 reprezentacije. Da kažem, već 2001. i već, da kažem, napretkom košarke sve više timova se bori i raspadom nekih država, sve više timova se bori za medalju, ima kvalitetnih ekipa. Međutim, 2001. smo stvarno, da kažem, prva godina Pešića u reprezentaciji i stvarno je sastavio sjajan tim. Peđa je bio, mislim, i najbolji strelac i, da kažem, onako, tokom celog prvenstva je bio baš dominantan, ali cela ekipa je bila, da kažem, maksimalno spremna i stvarno smo tih 15-20 razlika što smo bili su delovali stvarno uverljivo i mislim neke ocene i evropskih stručnjaka i trenera su bile da je, da kažem, možda nikad dominantnije nije osvojeno tih zadnjih godina jedno prvenstvo kao te 2001. Bodiroga ide do kraja i pogađa uz ličnu grešku. Kuriozitet je da osim pobede u finalu na Turskom od 9 poena, naša selekcija svakog protivnika dobila dvocifrenom razlikom, a na kraju je ta koš razlika iznosila čak 119 poena u korist našeg tima. Ono što se naravno ja posjećam, mi smo pobedili u finalu na stranom terenu, gde su domaćini Turci bili, koji su ušli naravno sa velikim ambicijama. Vi isto se sećate da je to bila dvorana ispunjena do zadnjeg mesta, u nemogućoj domaćoj euforiji i tako dalje. I to je ono što smo na kraju krajeva mi svi želeli. Jer kvalitet te reprezentacije po ko zna koji put bio ta sigurnost, ta, bih rekao, jedna pozitivna prepotentnost, da bismo svi jednostavno želeli da igramo finale baš sa Turcima. Još jednom će Turci pokušati vjerojatno za 3 poena. Sklanjaju se. Turđan postiže svoj novi poen. 8. poen. 8. poen. Šćepanović. Zakucavanje Vlade Šćepanovića. Jugoslavija je šampion Evrope. Plavi su najbolji na starom kontinentu. 78-69. Pobjeda Jugoslavije. Najveći kvalitet jugoslovenske reprezentacije i najveći kvalitet jugoslovenskih igrača, odnosno razlog zbog čega mi pobeđujemo, je taj što igrači žele da igraju za reprezentaciju. Stvarno žele da igraju za reprezentaciju i žele da kroz reprezentaciju nešto naprave u svojoj sportskoj karijeri i stalno je motivacija šta će se desiti kad mi dođemo u Beograd, kako će dočekati. To su momci uglavnom koji su tokom godine u inostranstvu, nemaju prilike da budu u svom gradu i svojoj zemlji. I to je jedna dodatna motivacija za sve naše igrače. Tako da niko tu ne razmišlja koliko je teško, nego razmišlja koliko će biti lepo na kraju. Na kraju uobičajen scenario. Povratak u Beograd i još jedan od nezaboravnih dočeka naših zlatnih košarkaša.
2002. godina i svetsko prvenstvo u Indianapolisu doneli su novo uzbuđenje za ljubitelje košarke u našoj zemlji. Ponovo je Svetislav Pešić predvodio naš nacionalni tim. Ponovo je u reprezentaciji bio i Vlade Divac. I ponovo je sastavljen dobar tim. I ponovo su ambicije bile velike. Međutim, posle očekivane pobede nad Angolom usledio je i prvi poraz na prvenstvu. Španci su bili bolji od plavih, a mi smo nastavili sa igrom po sistemu toplo-hladno. Posle nove pobede, ovoga puta nad Kanadom, doživjeli smo i drugi poraz u Indianapolisu. Bolje je bio Porto Riko. Nije tada bilo lako našim košarkašima. Mediji i skoro celokupna javnost bili su surovi u iznošenju ocena da je propast vrlo blizu i da je situacija u našem nacionalnom timu jako loša. Međutim, tada se desilo ono što je malo ko očekivao. Pa to svetsko prvenstvo je stvarno bilo posebno i specifično, jer da kažem, sve neke stvari koje su se događale tokom priprema turnir u Beogradu, izgubljene 3 utakmice, vezali smo 3-4 poraza pred svetsko prvenstvo. I onda poraz od Španije, poraz od Porto Rika i praktično što se niko nije nadao na njihovom terenu četvrtfinale protiv Amera. I svi su nas vidjeli već napolje. Međutim, pokazali smo ono što smo mnogo puta do tada pokazali, a to je naš taj inat, neko ludilo koje retko ko ima. I uspeli smo da ih dobijemo u stvarno jednoj fantastičnoj utakmici. Inat je proradio u mečevima sa Brazilom i Turskom i na više nego dobar način zabeležene su nove 2 pobede. Međutim, činilo se da će nas raniji porazi skupo koštati, jer su nas u četvrtfinalu usmeravali na domaćina, na Sjedinjene Američke Države. Imali smo jednu fantastičnu drugu reprezentaciju, vrlo kompetitivnu, naravno, generacijsku reprezentaciju, koja je možda u kontinuitetu možda i bila jača od naše reprezentacije, to je Argentina. I naravno ostale reprezentacije koje su kao Španija, na primjer. Međutim, naravno da, kao kažem, sve je to bilo važno i svi su protivnici bili važni, lopta je bila okrugla, loptu je trebalo spustiti po zemlji, kako mi to kažemo, i tako dalje. I sve je to bilo super, ali je naravno najvažnije bilo da igramo s Amerikancima. I za razliku od Istanbula nije nas ostvarila želja. Stvarno nas se nije ostvarila želja, jer mi smo želi da igramo finale s Amerikancima. Ranjeni Dream Team posle prethodnog poraza od Argentine nije imao kuda, nego da se pokaže u svom punom sjaju u meču koji je odlučivao ko od ova 2 tima odustaje od borbe za medalje. To je bio, mislim, ključ našeg uspeha na tom svetskom prvenstvu, jer imali smo za protivnika ekipu koja je važila za favorita. Moj lični pogled na celo to prvenstvo je upravo moja uloga na tom prvenstvu i uloga u toj reprezentaciji. Znači, utakmica protiv Amerikanaca, kada, da li je to bilo četvrtfinale, polufinale, finale, tako smo zamišljali, da ja sam tu upravo iz tog razloga i tako je ispalo. Dao sam snagu momcima da odigraju utakmicu protiv Amerikanaca na najvišem nivou. Upravo neki odnos moj prema utakmici i sam izlazak na utakmicu, moram to ponoviti, malo ko zna za to. Tražio sam da motivišem ekipu na neki način, pošto smo imali raznih problema tokom priprema i tokom prvenstva, od samopouzdanja do odnosa između sebe, odnosa sa trenerom, veliki pritisak koji se stvorio u reprezentaciji zbog važnosti rezultata. Izašli smo na teren, od slačionice do terena počeo sam da zviždim marš na Drini. I to je napravilo takav efekt da su svi bili napaljeni, maksimalno spremni za tu utakmicu. I to je moj bio zadatak da to uradim i ispalo je fenomenalno. Odigrali su maestralno, pogotovo drugo poluvreme, onda kada se odlučivalo Gurović, Jarić, Stojaković, Bodiroga. Ja sam mogao samo da sedim i da uživam. I dalje Andre Miller, odličan Stojaković u odbrani. Prilika za kontru, ide Peđa, Gurović, Peđa ponovo, Vujanić, za 3, da! Sve ostalo na toj utakmici je za istoriju. Stojaković, Divac, odlična igra, sjajno 2 na 2. U NBA stilu asistencija Divca za kucavanje Stojakovića. Ne zna se šta je bilo lepše. Da li sjajna igra Stojakovića i Bodiroge ili fenomenalna igra Divca u prvom poluvremenu.
Možda je najbolja bila po mnogima presudna trojka Marka Jarića pred sam kraj meča. Divac odlično čuvan od strane Antonija Davisa. Jarić za 3, pogađa Marko Jarić! Pogodak našeg playmakera! Ipak većina se slaže